mwa bihugu mwe by'amahanga mureke guhangara iki gihugu. Uyu muhungu nge nabahiga Perezida Paul Kagame n'umugabo mu bagabo burya n'umugabo mu ngabo burya n'ingabo. Ni umuperezida utari umugome y'ugoramira kugorora, n'umugabo rugaba yagabye mugabira iki gihugu. Ho yasinigeze ngana ubugari ngo bugugune ngo mugambe ngaya magambo ndi kugamba n'umuhango w'ubugari. Aya magambo ari mu mugambi banga anaza banga. Uyu mujama bamwita boyfriend. Ese ko tuzi ko boyfriend ari umukunzi w'abakobwa, uyu mujama akaba yarise boyfriend. Reka tubanze twumve uyu mujama uburyo akoramo. ari mu mugambi. Paul Kagame n'umugabo niwe mu perezida udatera abapipo gupapa n'umpinga uko ari perereza Patrick sina papa mfite perezida Paul. Niwongera kuvuga nabi iki gihugu wa mahanga, mbikubwire neza nzaguhuragura, nzagushwishwagura. I love you President Kagame, I love you. Uyu mujama bamwita boyfriend ameze gutungura abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ku rubuga rwa YouTube bamwita boyfriend, kuri TikTok ni boyfriend. Uyu mujama akomeza kubica bigacicikana, aho uyu mujama akomeje kuriza cyangwa se gutuma imitima y'imbaga nyamwinshi itenguha bitewe n'amagambo avuga agiye atandukanye. Reka dukomeze twumve uyu mujama ni gute akoramo, n'ubuhe buryo akoramo, ni gute. I love you, our excellence. I love you, Paul Kagame, his excellence. Narakubwiye uko umunsi wira undi ugacya, impano ziriho papa. Niba uyu mujama ukunda uburyo yakitinga bamwita boyfriend kuri TikTok ndetse no kuri YouTube, uyu mujama wagenda ukamufollowinga ndetse ukamukurikirana. Nimba wakunze uyu mujama twabazaniye ndagusaba ukana subscribe. Reka tubanze twumve uburyo uyu mujama akomeje gufata imitima y'imbaga nyamwinshi cyane ku mbuga zigiye zitandukanye.